Me kunu kwadwa akwa. Na me na tramfie dumienu ni. 12 years. Me ne transa me ne veteran no na o nkola mienu. Nkola mienu no me ba na keto akra de no onya nante. Ena ombeye me ho ande obi na ebedi nanim no mo ye me ho ande. Na abusa ne se akola peche no ne maame we. Mpacho me bisa e no nipa na odi anim ne kanche me se sabio. Oba ne maame na dwum kan kakra. Ati atu mama no. Sana pakro kan. Nti edidi mu ma ombe ye me ho ade ma me mete nkola me ne nkola no netie. Ani me kuru nyina netie. Nkola no obi anim se me ma ne nkola no. Ena me ne omu nyina ati wo. Na tie ye ti o ma me kwa wo me ba pani. Me kwa wo mba pani ena be ma ifa machi osan kwa wo ntafo. Oko kwadwa akwa no. Na akwa wo ye no ko he. Mpacha mko wo mma me ho. E o krobeso. Ewo nzima. Wo ye nzima ni. Mpapa ye nzima. Nzima krobeso. Esiem. Pacha. Minimum ho mabakundu mo hoda. Ne kodyo. Yo. Nti mpacha free hon me ko wo mba pani ba na se wa famachi ene obi awo. Ena na de ko wo ye no disenko. Mama anche bia utumi se sata mana me wo ho no. No ni nipa kro ehhehye wo. O san se nkwala no ne mema no. Omumu ntwensa. Nti be ma itumi show mi ama chese. Ede obatan ama wo. Aya em ho ade amaba. Ede be ma ikwa o ma me 1 cedi, anopa 1 cedi, awia 1 cedi, awia 1 cedi. Na de usu be ma no so wate atomu ana. Wo ye de adwuma. Mpacho oni road oton papers. Ena no ma 1 cedi. Ai. Ya be mu ni. En fa sata na ma wo mba panin timba na nya 12 years. Eni ese na 1 cedi no sata me na tutumi to bibia na. Ma na ntumi to bibia. O san se de koye ni se na busian frafwa e kan ho asem bia. 1 cedi. 1 cedi ya. Ti ana no no de na ya wo de to go be short den ana se eburo ne nkati ana nchechira. Na se mma me na edibi. Mma mu na ya omususo so mu kakra mu ho so na mba ne yale. Mba no na omu de asambo. Ya na awade no. Ya na ye twa ba ehwem. Se chinchi na etwan mu nko wade. Mba cho da bi. Ana ade ne ya. Koi to aswe. Enti edidi mu ana abusian no na abusian fo ne ma abusian fo no. E transe kan ya. De na o ni so no say ansa me ne ye be hira ya awade so no. Ono kan kem say onu ko Buddhist me ko Pentecost. Ko te me kan chen say o ye Buddhist. Pacha. E na wo ye Pentecost. Wo ko wal na nim so ye Buddhist. Pacha na minim wa mfa nkyere. Wo de bibia wonim. Na wade no ya mo ko ne sen. No ne da dem. Me esata man na obeye me ho ade no. Na nya me ne na etie. Obebo okokoko na ese na me ba hoko. Nti no akira oh yes me kwa wo mba no obo kokoko na me fa yinsen na me kwa wo mba nti mba e na obeto obe shira awade no so nti satam na ye be ya awade no na menim se Buddhist for nti akira ansa no be kan chem se oko Buddhist satam no ne wanyensen mpa chan ama wo kura ansa no be ye ohwade obo kokoko ansa me be ya ba yu ayatetew ma mu ya mu frem sasanwa just say utwi ho masem no ho a nyamesom ne de misa agoro no akofim no afim hele wadi awom ntiafede wanyam eti woda obehu se wanyam no na wahu se be ma no se bombo krat eti wompeu eso fansa ka se obapa ohima esta nti ma eba asa no ena abusianu bisan ye shia se esese omuye no oyeye mu ho ade nti ye hihye bibia kotu se esese ototo Bible nim bibia ma yeye awade no timikan chen ye beduru dade a ye duru fie ho na obe efie je no na ese tama ye she Pentecost fo nyina no ono ani so ono na ifo no na solifo eba ja ye de no nti omba ye efie de
maame kura ni abusan ni nyina ka say sesi ano we no ya twen Pentecost we na mo say okay so mo aba e de enya abotra mo na mo nya fie de no na akire na ya ye Pentecost for ba na mo be hia so ene no ya gitu maame papa ye fie de ni wie ya Pentecost for ba ya Bible ni nyama esesa ogira so me de ya twen papa ya twen ya twen na twen adentia papa maame mpacho ni nyina ne say o si onu oyinsu Bible no yisu de yi o si omu wo book nti oyinsu Bible nti no eni kwan se onu to Bible e na yensu ebisa se na de nti e na mfiti ase no wanka o kan chem say satam no nyanwale me eye anopade na chese efie de na oye nti no e na mkan chem wa no he mamenda aguno so uni tumi ti wa no uni tumi uni eni uwani Davi emeye o mame krokro de John uwani mami ni ani asere udi ebeka no ho asem wachiri ai iyo onyame no boafo suruta wachi kasa esta nti ma e ba sa na mkan chem se sadia me wa yusu Bible ontiasi mentiasi nti ma bejo mu hono eye na nye asem kitwa nti afa numienu nyina e kan ya na ese still na de ogina na so onyusu Bible no wono di book bay my book of Bible story no dey be mu ana say the sister book of Moses book be na no so dey ba no ma wa ayi odi ba ya ese rose bi ene I say Rosie. Ena ade ba kun kan ho. Ena ode bai. Ena m kan chen say ko Pentecost. Ena Pentecost nso kura mpo no wo ye oba ho ade kura. Pentecost ma me Pentecost no akotin pra ko nyima wie. Wo mfeli abetre ko Pentecost ni papa no. Be me ko ya wade. Pentecost ye engagement kura ye ma oni be ma hia. Agira he wedding. Wo de akokoko wa ko film. What do I do sana? Then certain no. Say na to pemu de be. Azaba wa not no. Asre. Kasa. Enti ma ho no e na afanu mienu nyina kan me kan se mempene awade no so wa yusu Bible ya menti ase. E na afanu mienu nyina hye ase. Omo e kan se be ya anti ase be ya adwuma. Enti mpacho ye kan anti ase ya adwuma ne se. Mmeko Pentecost no. No so akone de no. Na wo mna so mo ye bibi kura mitimi koja no. Yo. E na me de me ye ne sa. Na mame efiri ho ne yete ho. Se bema owale me. Ye makọ mu a obo na e 5 cedis. Na me kan se ma nkwala no me de ne kan ho fo. Sata nanta fo no kura nya me kan ho. Nti me kan che ne se sesi ano sa sika na ode ma mbo akohuma no e moa me na wanga sa ide adwuma mbacha me ton so nyanka sa misia hedesa emlo hu na ide adwuma na me ye hedesa na de na ujaye mbacha na me ye no ye fie man pranse e wo ye valandam nti onu be hu no kan se nyambo na oye bibia o be pe container mami emu bia ni wa wa hu container no so be bo ma so mo ma awale na Sadie be santem ni abolumba nyum Ghana for guests Sadie be santem no ni be ma ko hyedem ya wo fufuadi ni abolumba nyum ni edi wo mu ma wom eno nko to aso e bapa enti ma eno koda e free ho no e na papa ya ma mani anye e wa wade mu chese menene awu mamu miensa no mame papa inka say akola ikura duru ni school ko kura ma mi ankura mpo mintum botom ska enka say menfa akola ikura anko start school onye bida me bo modern minya wo afenefa na ma forso de meba eko school sebe ya metimi adi kaka ma me say anopa kura mpo say papa ibeka say na de me di 2 series ana 1 series krampo e ma akola ato koko kra onye bida
ya kaka abusian ni na fam sese kra de onu na abusian fo kra mpo na complain na ko kese yetumi transit cancer ama edidi mama mema me ba to so miens mienu no mma me mo at media mama say ya panta fo no ane wo masen 7 emian kasa de media 3 na 4 abekan te mo ni nkola nso nete mpa chan na ko ma yesen 10 cities 7 cities 5 cities hey ni na ne so de bro man pa champa nyabotere ado ku nu ati atomu ana oya o de broba o si aburo nti o de 10 cities me wu ye kura ma me ma kiri ba na be hwe mi o be hwe mi o ba tan ya ma wo aburo ni ayi wo ho nti no si ni sika e wo ne ho wa ya 10 cities mene ne be pray so kura mpo o de bi be kan we bia 5 cities na duane no no odi bi ma mi oni bi adenti budisi for ni oni ni yire duane oni bi na wono wodade ena de na da na ma mi de tien se be 3 years ni me one city nyina mu no ba so be fi mama no na me ne se fa ho ka ho na me ka ena se majai to draw sitin aba no wa fe ho Eradi Nyankopon enti ma de koye ni se me ma 3 years no ne nada me ne nada adenti ma me de ti se de utimi asesa ne ma ko fie na ada na to na ne wone ne na awade nso ye ngu no ma mba cha me de ni se me ne da na yin sen ba o be kire obenya sika krampo de mi akwa ama atua sika ama ye yi ato agu na sen mo yi ato agu mama emiensa ayehu hey Esther oye bad sa sa uti hui wako fi mu mi yayo instrument me duro hey ikum Esther Pentecost oye bad sa ya fa susu da uti hui lemi na mo ne di be susu wo mo say we ya sha we crazy wo no wo to me ya bossing woni papa yi na kwa homa tesidi wotimi ye nya biye yimni se ba ku mienu miesa wosuru hu mobo wosuru hu mobo enye sa pa na de ni se ya no wosuru hu mobo de a e kwana no ho se dia mo chide mpa ne mpa bo abetwu ani so no Esther adentira o kasa mon koya na unsu de akire koye bie ma sa tam na mniska bia o me te ba sa unsu ti me wo ahukire ni nti na eya abortion no ne bo nya den ma ne bo den so to minya sky say back first one ya je mo say first mo hospital kurundi ya je wo say no mu je se Satam no mo je ne 5 million census 10 Satam mo started 3 million na de di for so ye contractor mo je ne 5 million eh ya de for poro so ati atumu abufu di for na ebo price you gana for for kwabra na ebo abortion price ye nhwemu kakra adawroma etito mu nso de a media asem no ba manimu a emfa ho ne ni wa ukofa baaye najiwe ni so sana waji wani so enti waya miensa ti anu ti woni ne nkoda ene wasa wonyu so wuro ya me no wompe feed naturally wompe natural ewda ishi wani mu anso ho so be yo de ho so ba de be de ama ho se de wani mu no ne wutiri nwi no aye no so be shira ni nkura he de ama ade hia be di wachi aba ohwimu bre no ememe tiri mode bona ko ma 10 cedi ba unya bi ko ya boss 7 cedis ye tumfo a muntie data obai ma ene no e de na si piesie bi jawa wo be suwa crazy maturi e de na de aye wo man de aye me say me man me say na home
me de wasema wo ka dia menyi ni ewu mamba che yamba menyi ni se bra no because budi so se wan no mo so wo mo gidie a wo ye pone e woni se ye pone eti menyi ni mamba allegedly yeah ye tiene se me man me ensa me kan edidi mama je ma wo na chi a me hu biem akodi ma me ho adenti ahonchire se ya me na me ho mu be 3 years ni sakora ko ntumi grandpa from fre me sinle me bi ye me dia me si menyi ni da afi mon frère ne mayen ma nanu ye bi esku ena me ba pani no o mu no obekọ form 1 me ba eno me nene presu sa ni na busi an for trans kan ya se be ya ni school sem obe yo mu me dia ko dai ko ya busi kan sana papa ibeti asia agena ba sinjo adenti ni na ni se woniska no onya djuma ma o ya djuma na na ya woni sei wa wale fufra na on wale fufro fast bia wonye bia wo ha no tu de yeba ai ke Kevin mun friend my dem na jira court na ye no eni asbe de me se menyi ni kura ko asem no ne e keka kro no se hello eja ma Esa ena na what to say mwe me pa cho ni mama Esther aka ai yo me wo Sompa awia yi wode na sema beda me se woni wa ware be ye mfinhia dum ye nuni mo kwada enson wo bona kwa homa 10 cd 10 cd ebi won so 7 cd se nkola ne hwemu nye ebi o be fie mi ense ni one wo na ada ni nyina ne se woni ne da no onyinsen a na wo de ne kɔ no wakotu anyinsen eti woni watu anyinsen mi ensa eno no kura na e criminal offense a ye betimi a kye wo se ye no kura dia ebi a no oboa asɛm yi eja ne no kura mu pa no ene sei madam Michelle no so kwa sino ti me kasa kasia na se me hu me tetem ti Michelle me ni di ada sa obi frɛ me ma me ne kasa ai aha ti se me kasa kasia na me tie so ti wadawo ma e se ka betimi a na ka ma ba fi na bibia ho bia ti se do ka bia eja mponsa ada untimi nante me timi nante tete na so no ti wan kwa woni untimi nante kase aha na nso sa wo kase ye kama to de tobo ase na me kase eja pressure no ni so wo kasa kase a ya ana makuma ye pali wo de kan na kasa no me na kasa na bia me timi kan o na ti makuma ye ti ye no nyabotre se no yade ni nti wo nya adwuma na dabi what are they ba yade ne ba mfasa ba bo so me wono o sisane no makoye a me wo fuom na o sisane no makoye e ba ye no so ko oja wade me ma me e wo ho e no de nka ma nse oja wade o ko asisane no ma e je na ye juada no me ba me ne nkura ne ba ko ne ba na o kan me ne ko ko siala na ma o mu ba ye aha e no mo ko siala no ye ko fuom wo fenso nti ko siala no na me ma wo ba na me me ka ho e ko fuom nti me ko fuom no e ko boba no nan no na ne wo pa me se yare ne ba ye na nya sen wo yade no ya mfa se bosumia mu ni na bosumia mu dia o se be ye e chile ba fo so yo be ye fie be me ensen na aka na wo hwe no so na ase kire sen ko se be ye fie be me ensa no a wo se wo ne wo na sansa wo hwe no adenti asata na wo nyale
kwa me ka me nwu biem de me ne nwu a wasi onye sa sen na mu no sita ne no maka oye na ka me nwu biem eno me se me nwu biem na me nwu biem a onu kwa u management wonye eti se me ntimi nya biem me ntimi nwu biem eno wasi obenya ne be ma na wo kwa kwa wan oni na wo ni ma efie nipa o omu na ti na chese na no o sita ne no maka oye obi ampam no eja kwa enna no nya wo na wo se wo de obey na epre na wo na wo pre na sasa ma na me pre na nde me ya o ma dada no nkwa wen na mai na me ne ti kama mfa se wo no ba na wo ne ti eja kwa wo ne ti kama no na wo na ko ho ma sen o se na wo na ko ho ma sen akọ ma de me bogi me enkura mfa se enkura ni yen na ebi eti na ma de sen na me mani 200 no de akoto aduane wo eti wono de koto bigeni no ma no ma to eni pen mu no ama 20 series me se aduane wo enye se bi no aduane wo bi wa me koto mo alo ka be edu netio ebi wa me to anwa ne nsisio makoni no ma ina bi ale sio so me yafuo ti me kwa ma sisa no ma na ba eti say no enkola ne hwem no ye be ne dan amane amahu ye fa tutu ka ho eja akwa ti enkola so no ba kuma akwa abaya na ne ba no o se ni nua be pa no aha tama o ye no na akura no okosu ni ana mhwe no ana onua ne ba be hwe no woko no ana akura no akura ketewa no e ka tembe da ma kwa mene ne beko eti akura ne ko no maame no ne onua no wo mko wa afi wo manu anka jemse akura no wo de ne ko wo ama ne wo papa afa ma busam de senti na anka che no so wo anka jemse sei akura no a meme ba no na ka tembe da ma kwa mene ne beko nam so ne beko no se ba bi o ko di blonya ni asan ba wo kwa e wo ma bi e buta wa so o sister o na o to a me je mi se mi timi chechiro mi timi nya bibia na se ja ni se ba bi a o tie so e ka ye ho yo Matias ye se o mo maka no ni hwem no ye be ne dai o je wo mo maka no ni hwem ye be da hwe wo se me ka se me yale ye no akwa ne ba boy no aha ne ba boy no o che o ko pi from one ya o ko from one ya aina wono o di ni sika se o de ko fe no ana o ja wa de no apega no ko ni ana mhwe no ansa na obekọ from one no ansa obekọ from one ti ai ni ana mhwe no eti no so tam no ye bi school yi wa sisa wo mi na akọ eja jira so so me yale eja ye ko jira so na me musa na semester mama wo se wa na wo sisa wo niema e ko ye wonya awawade wono so nim se wo yale eje se yenye ndan ma obua sasa mama ko no no nyale ni na ye nkola ne hwe na ma obeja di sa akola no me ba pani America na asem o ko crisis na akola to me ko school abroad school abla on suan de ni na ne say wan to bu so amano so se me boa me so as number o ha mo friend na mu misam na ya no antobuku mo ma ne so ya na mo so mo ma ne say ma mi to bi me ti sa ba ya na o ka se o kom ma mo wan fa ne ka pre kra hwe no school kra me na m start e me nyan ba na se wo hu se e ma wo de di kan no na ne suban ya no da na to aso awo madam edu ye ko kan wa busian ho sa na mo se anya hwe na ya san kan nyi se nya ba ya na suban na se yedi eja akwa madam o yiri se we ye buddhist e no kre me chante na yo nyabotere agi yo ne eso ka ti agi ya nyabotere ya obeyen no enti buddhism no e ma ukwan ma we abortion ma ade na ba
yes niska ya de ba se buddhism ga untia he aya wo wasam eti se wo betu nyi san miensa wo man ka na mra wonim se metimi am ya kyew me enya miensa na ya he ono so ka ho ono ka ho wo so ono ana okotuguye me pa kyew ono enya miensa yesai ono ade ne chene yen mo wo so mpe no pa na je obai na wo bai wa mani sika ko sika odi be yie ma ono kra tumi di mechi me ye ko boa eja me fa wo se wanya soroku mechew me mechew oni pane se won tumi hwe ne ba ni tumi hwe me ba de won tumi hwa wo ye doctor me bo ajai oboa me me show me yare nya ma me mewu ani ya be wu anu otu asisa wo ma ko ani ma me wu dia ma ko so mienu kra busa ku ase wo se me na me kan cha say yin sen ni tugu nya me no na kwai wan kan cha me se wuntumi na eti se no ko wu ya wan na ekum Esther ma sa tam no de ma me meti na se na kap na me nya hwe first one na wonya hwe wakoyi second one wonya hwe wakoyi third one wuti wei ye hwe wani mu a ye be kasa bo akora woni mu ka ya mi wu a tete mi wu a wana ne be kasa aji akwa na ya kan wa sam no wana be me say na akwa no me kasa o me wo se me na me penyi se wo ma me ya kwa wan kasa ko yina na mba ba kan cha se me no kasa me yare a wo me wu dia me wu dia me se nya na wo kan we wu ki wo dia mi wu a bi sa nya na wo kan nya na wo kan cha me se ko yin se ntu a mpapa me bo mpapa ma ne o kan kira o se enkan sa asem ni bi em kira me Esther woni papa no age difference ne yes who vie say wo 35 no onu mo de mi woni mo ku age woni mo ku age we bombo krate pa eni tirinwi bi doctor ni wata ba ye mo Nkomo doctor bra be jiwa konyo wiena ni se pa woni wo yire gira fon so senji se suro kwa cheno no bi suro kwa cheno no wono ko first ka we otimi na teto wa ya be kwa kwa adwuma ya be kwa akose mi suro kukura cheno no wo bo so wo be si